UMLA ke Umroi baderu Kyrtong ke Trinamool Congress TMC uba George P. Lyngdoh haka Sautrik Urempang ula Thep Kyrteng haka Office Deputy Commissioner Nongpo banyakonya ke election ke Bansalong haka aponyo tarik Urempang na Umroi Konstitwensi. Haka ni kajinay Thep Kyrteng laya senwa lang yu deki nongkesan jong u. Some would be candidate. Jong ke TMC dari Boy District ilabannya laban pendep kamram dengan Thep Kyrteng. Hang ni ko kondisi office ko. Ini ni si ka bagi pempena sa district Umroi, mapun ke TMC itong di anggo bakal dan ai ini sakri bakpaka magi sanu ki Kyrtong. Napo dari Boy District niyan na to punta ko hok pai ba ko dengi ko kirpat. Kirpat di pai ba. Basisir. Ala dingi ko TMC penyuan ko sabta. Mengila pendep itu sport ni itu keluar dengan ai pai. Ni kwa EP ko pai ba berkunci. Ya, kesoka. Kalau kira tipu pa, bukan le ayu nak bertajuk minggu di pajak sans dan sifat pada ngidon kebor. Bila ai sibun gijin pula. Badankat kita gijin pula, ni air ini. Kata gijin bok nak bertajuk pajak. Bagi pajak cuma kita seno, pajak gijin, dah gijin kli. Kam tam ni. Dah gijin dua ban pai suble. Nyo ya TMC kebor. Nyo kita gino gelam. Menteri bomba nak berta di pajak jog dari Boy District kantor berjalan ke Umroi. Hai hai hai. Hai 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 hai. Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban penai. Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah. Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah.